Halo teman-teman, ketemu lagi. Wah, ada ondel-ondel sama balon warna ungu nih teman-teman. Wow, pecahin nih teman-teman. Balonnya pasti ada hadiahnya nih teman-teman. Kira-kira apa ya teman-teman hadiahnya? Wow, aku penasaran banget nih. Langsung aja ya teman-teman. Kita pecahin teman-teman. Meletus balon ungu. Wah, bener kan teman-teman? Ada hadiahnya. Wow, ternyata hadiahnya uang nih teman-teman. Wow, yuk kita lihat yuk uangnya ada berapa nih teman-teman. Ada 2.000. Wow, sama ada uang 10.000. Wow, jadi semuanya jadi 12.000 nih teman-teman. Wow, keren-keren. Wow, kita dapat uang 12.000 sama ondel-ondel pakai baju warna ungu nih teman-teman. Yuk kita simpan nih teman-teman. Kita kumpulkan teman-teman. Uangnya sama ondel-ondelnya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu masih ada nih. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada ondel-ondel sama balon warna biru nih teman-teman. Wow, letus balon biru. Dor. Wow, bener kan ada hadiahnya teman-teman. Ini hadiahnya apa ya? Wow, ternyata permen Yupi teman-teman. Wow, kita dapat permen Yupi sama ondel-ondel pakai baju warna biru nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Yupinya sama ondel-ondel pakai baju birunya teman-teman. Kita cari lagi, berangkat. Wah, ada lagi tuh teman-teman. Wow, ada ondel-ondel sama balon warna orange nih teman-teman. Wah, meletus balon orange. Wah, bener kan ada hadiahnya? Wow, ini hadiahnya permen viral nih teman-teman. Wow, permen viral gambar unicorn. Wow, keren. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Wow, kita dapat permen viral sama ondel-ondel pakai baju warna orange nih. Yuk kita simpen yuk. Kita cari lagi. Berangkat dulu. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada ondel-ondel pakai baju ungu, balon warna merah nih teman-teman. Wow, yuk kita pecahin yuk. Kira-kira isinya apa ya teman-teman? Yuk, meletus balon merah. Dor. Wow, apa itu hadiahnya teman-teman? Wow, ternyata permen semangka nih teman-teman. Wow, asik-asik. Kita dapat permen semangka nih teman-teman. Sama ondel-ondel pakai baju warna ungu. Ini abang ondel-ondel, yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita cari lagi, berangkat. Wah, ada lagi. Wow, ada ondel-ondel pakai baju biru sama balon warna kuning nih teman-teman. Wow, kira-kira apa ya hadiahnya nih di dalam balon kuning ini nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk. 1, 2, 3. Meletus balon kuning. Dor. Wow, ada hadiahnya nih. Permen rasa nanas. Wow, kita dapat permen rasa nanas nih teman-teman. Wow, asik-asik. Yuk kita kumpulkan ondel-ondel kayak baju warna biru. Asik-asik. Wow, yuk kita cari lagi teman-teman mainannya. Masih ada nggak ya nih teman-teman? Wah, ada capit singa nih teman-teman. Wow, capit singanya makan balon nih. Wow, ada balon warna pink sama balon warna putih. Yuk kita mainin yuk capit singanya teman-teman. Waduh, aku kena gigit nih teman-teman. Waduh. Yuk kita simpan nih teman-teman capit singanya. Kita kumpulkan, cari lagi. Wah, ada lagi tuh teman-teman. Wow, capit buaya nih. Wow, capit buayanya lagi makan balon. Ada warna merah sama warna biru nih teman-teman. Kita mainin lagi teman-teman. Wah, aku kena gigit lagi nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan capit singanya teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Berangkat. Wah, ada hewan-hewan nih teman-teman di sini. Wow, banyak sekali teman-teman hewannya. Yuk, kita lihat nih teman-teman. Ada hewan apa aja ya? Wow, ada gajah nih teman-teman. Badannya besar dan belalainya panjang nih. Wow, ada domba juga nih teman-teman. Wow, domba apa kau punya wol? Ya, punya 3 kantong penuh. Wow, terus ada beruang nih teman-teman. Wow, beruang warna putih. Wow, terus ada gajah lagi nih teman-teman. Wow, belalainya panjang nih. Wow, terus ada apa nih?
Wow, ada singa nih teman-teman. Wow, singa si raja hutan. Terus ada macan tutul. Wow, keren. Kita cari lagi teman-teman. Mainannya masih ada nggak nih di sebelah sini nih? Wah, masih ada nih teman-teman. Wow, ada bus tayo warna hijau nih teman-teman. Wow. Cari lagi teman-teman di sebelah sini. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada bus tayo warna merah. Si Gani. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Kita cari lagi nih teman-teman di sebelah sini nih. Du nanan. Wah, ada lagi tuh teman-teman. Wow, ada bebek nih. Ada 1, 2 ekor bebek berenang lewati bukit yang jauh. Kita kumpulkan yuk bebeknya. Kita cari lagi. Mainannya masih ada nggak nih di sebelah sini nih? Wah, masih ada nih teman-teman. Wow, ada mobil supercar nih teman-teman. Wow, mobil supercar warna putih. Wow, keren. Kita kumpulkan teman-teman. Wow, teman-teman, di sini udah ada keranjangku nih. Tadi kita dapat apa aja nih? Kita dapat ondel-ondel pakai baju warna ungu. Terus kita dapat empok ondel-ondel pakai baju warna orange. Wow, terus kita dapat ondel-ondel lagi nih, empok ondel-ondel pakai baju warna biru. Terus kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna ungu teman-teman. Wow. Terus kita dapat abang ondel-ondel nih pakai baju biru lagi. Wow. Terus kita dapat mobil supercar warna putih. Wow. Terus kita dapat capit singa. Au, sakit-sakit. Aku kena gigit tadi. Terus ada capit buaya juga nih teman-teman. Wow. Terus ada beruang putih. Wow, ada si macan tutul. Wow, ada belalai panjang dan badan besar si gajah. Wow, ada si raja hutan nih, singa. Wow, terus ada apa lagi nih teman-teman? Ada domba-domba. Wow, keren-keren. Terus ada anak gajah nih. Wow, terus ada bus tayo warna merah. Hei Tayo, ada bus tayo warna hijau. Dia bus kecil ramah. Ada anak bebek 2 ekor. Terus kita dapat apa lagi nih? Wow, kita dapat balon warna-warni. Ada biru sama putih, merah dan pink. Wow, keren. Terus kita dapat apa lagi nih tadi di dalam balon warna-warni? Ada permen semangka. Wow, terus ada permen rasa nanas nih teman-teman. Wow, terus kita dapat Yupi warna merah. Wow, terus kita dapat uang 12.000 teman-teman. Wow, asik banget nih teman-teman hari ini. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, terima kasih. Sehat selalu.